Apa buin di kota macetnya mulai sangat ngibokin. Ngetiang jani luas kang ngurus surat-surat, motor tiang ngetiban mulai wenang mesamsat. Di pekan tiang paling itu di kantor samsat nyen ditakonin. Jak saget ada liwat pegawai samsat tikek nyamin. Sahaya makem ikan laut yang mengurahan. Kang yang ngantre Pak Nggih. Aduh manis merah sengai ulung jantungnya. Ngantre di kantor samsat, ya penkan nyalan tua mula madan kewajiban. Ngantre di kantor samsat, dituti yang man kenalan ngajak bajang jegek. Gawe samsat jamak dan tiang ngurta diganti belakang nejani tiang bersaleng telepon-teleponan. Pekan tiang paling itu di kantor samsat nyen ditakonin. Jak saget ada liwat pegawai samsat cekek nyamin. Sahaya makem ikan laut yang mengurahan. Kang yang ngantre Pak. Aduh manis merah sengai ulung jantung.